Ndabahaye mwiriwe mwese cyase mwaramutse bitewe naho muherereye bene data mukundwa n'Imana nyagasane akomeza bampera umugisha mu by'ukuri mu byo mukora byose. Tugiye kugaruka kuri update zikomeye zigaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku bitero bikomeye byongeye kwibasira umutwe witwaje intwaro wa M23. General Sultan Makenga ati nta mpuhwe tuzagirira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko ikomeje kwicira abasirikare, nanjye urupfu nkaba nararurokotse. N'amagambo akomeye yatumijeho abayobozi batandukanye ku ruhande rwa M23 bayobowe na Bertrand Bisimwa, ndetse bikavugwa ko ngo bari gukora inama yo kuva mu bice bitandukanye bagahunga uyu mujyi barimo wa Masisi, nk'uko biri kugenda bidushikaho bivugwa ko aba basirikare bose bari muri Masisi bakora inama ikomeye yo guteguza leta guhunga nyuma y'uko ngo biteguye kwifatira Uvira ndetse n'utundi duce twegereye Kisangani. Amakuru atugeraho yemeza ko ingabo ziri ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 zohereje abandi basirikare bakomeye mu bice bitandukanye bya Kisangani. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko intambara igiye kwaguka mu buryo bugaragara. Icyo ngusaba cya mbere nyaboneka, nk'uko tubibasaba mugakomeza kubikora, ni iby'agaciro gakomeye, biduha motivation yo gukomeza gukora ibyiza kandi ibyo mushaka byose gatanu ku kandi. Ndagusaba sabone yawe ni ingenzi ikomeye, ni ikintu gikomeye cyane gukanda subscribe akazogera kambere kugira ngo update dushyizeho ibone mu ba mbere, tugendane gatanu ku kandi, ubundi sharing ikiganiro cyacu kigere kure. Nyagasani aduhane umugisha, ndetse ngushimira by'umwihariko kuba ubana natwe buri nkuru tugenda tukugezaho. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye kwakira inkuru nziza ivuga ko ingabo za M23 zemeye kuba zajya mu mishyikirano muri Rwanda, muri Angola. Nyamara nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika, ibihugu bikomeye byasabye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 kwemera kumanika amaboko bagasubira inyuma, ubundi bakemera kujya mu biganiro, leta ya Kinshasa ikomeje kubasaba. Aka kanya bamwe mu batangazamakuru batandukanye baha ku butaka bwa leta Repubulika Demokarasi ya Kongo bemeje inkuru zivuga ko ingabo z'umutwe wa M23 zigiye kwemera kuva mu bice zagiye zifata zigasubira inyuma. Ni nyuma y'uko n'ubundi amakuru agiye atugeraho uwitwa Perezida Joao Lourenço yari yasabye agahenge baza kugasuzugura, habaho imirwano ikomeye. Muri aka kanya rero hagarutse inkuru igaragaza ko abasirikare ba M23 bakomeje kugaragaza imbaraga nke ku rugamba, bituma basubira inyuma bagahunga mu buryo bugaragara. Joao Lourenço yakiye inkuru itari nziza, aho yakiye inkuru ivuga ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gupfira mu burasirazuba bwa leta Repubulika Demokarasi ya Kongo, zafashe icyemezo cyo kutajya muri iyo nama. Ni ikintu gisa naho cyaciye intege perezida wa Afurika y'Epfo ndetse Ramaphosa, ndetse na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, wari watanze ubutumwa bukomeye avuga ati muhagarike intambara. Ariko uyu mutwe wa M23 amakuru yamaze kumenyekana, ibyogajuru by'ingabo za leta byamaze gukora icyo twakwita operation militaire yo kureba mu by'ukuri ese by'ukuri izi ngabo ziraza kuba zakwemera guhara zive mu bice. Ariko aka kanya amakuru atugeraho yemeza ko bishoboka ko zavamo mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zaba zigeze kuri ubutaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru mbere yamaze kugera muri Rwanda, muri Angola. Impamvu mbivuze nuko Perezida Joao Lourenço yamaze kuba yumva ambushi zikomeye abasirikare b'intoranwa ku ruhande rw'ingabo za Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambushi ikomeye cyane bateze abasore bo ku ruhande rwa M23 barangajwe imbere na General Sultan Makenga. Hamaze kuba ambushi ikomeye nk'uko tubikesha umwe mu mboni yacu yerereye muri ibi bice. Mugenzi wacu yaje kuba atameze neza, ndetse twemerera
nkwemerera ko mu nkuru zitaha zagaruka cyane cyane ku munsi w'ejo, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko ari njye ugafatamo kubera ko bivugwa ko ngo arwaye, ndetse aka kanya rwose akaba yatwereza amafoto agaragaza ko ikirere cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kitamuguye neza. Aka kanya turi ku igenekerezo cyangwa se ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2026. Ni byinshi bikomeje gutangazwa. Rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatsinze icy'umutwe witwa General Sultani Makenga mu nkuru yatugezeho muri aka kanya. Sultani Makenga FCM23 bayikocoye mu buryo bugaragara. Amakuru atugeraho aravuga ati General Sultani Makenga hari hamaze amasaha 7 abakomeye mu gisirikare cya Angola bamaze kwakira ubutumwa bukomeye cyane bw'abari muri misiyo y'igisirikare cya Angola ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikimara gutangira bivuga ko General Ariteno uyu nawe yayicuye mu rugamba mu gisirikare gikomeye cya Mamba 23 bakiye ibaruwa y'abasirikare boherejwe muri misiyo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bamaze guhitanwa. Amakuru yamaze kuva mu mirongo y'urugamba yemeza ko ibitangazamakuru hafi ya byose byemeza ko ambushi ikomeye cyane yahitanye bamwe mu basirikare bakomeye, barimo n'umwe mu bagiye batangazwa cyane barindaga perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Muri aka kanya Angola Post, ikinyamakuru gikomeye, cyavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi akwiye gufashwa mu buryo bugaragara. Ibi bituma ingabo za M23 zihura n'akaga zitigeze zibona, kuko aka kanya hari benshi bavuga bati ibaruwa y'amarira ku ruhande rwa M23, abasirikare babo bakomeje gupfira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abandi bati muhagarike intwaro, mwemereye gusubira inyuma, musubire mu birunga, ubundi mutegereze ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi abagenera, mufata ibyo, kuko bitabaye ibyo murashirira ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yose yatumye dukomeza gukurikiranira hafi ibikomeje gukurikiranwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Hari amakuru yandi yavuzwe n'ibitangazamakuru, cyane cyane ikinyamakuru cyitwa Angola Times Today cyatangaje ubutumwa bukomeye ati M23 bisa naho iri muri opposition yo gusubira nyuma y'uko ikubiswe, ndetse n'abasirikare bakomeye bakaba bakomeje guhitanwa. Byatumye benshi bavuga ko nyuma y'uko M23 yashatse kurwana ubuhumyi, ishaka kwiyahura kuri leta, ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo za Tanzania ndetse n'abandi, muri aka kanya ubuzima bari gutakaza bukenewe kurengerwa, kuko aka kanya abasirikare bakomeje kugenda bitwa umunsi ku wundi. Mu butumwa bukomeye, uyu munyamakuru wacu uherereye muri teritwari ya Masisi yatanze ubutumwa bukomeye ati inkuba za FARDC zongeye kurasa, zongeye gukubita bikomeye umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse na Twirwaneho Minembwe. Aya makuru yatugezeho nyuma y'uko twari tumaze kuba tubona andi makuru avuga ko General Sultani Makenga abasore be bakubiswe mu buryo bukomeye. Ni nyuma y'uko icumu mu ibavu ryakubise bamwe mu basirikare bakomeye ba Colonel Nanga ndetse na Joseph Kabila wiyemeje gufasha uyu mutwe wa M23, ariko aka kanya bakaba bari guhura n'uruva gusenya mu bice bitandukanye byegereye muri teritwari ya Masisi. Abasore ba General Sultani Makenga batangiye gusubira inyuma, ndetse bakomeza kubabazwa bikomeye n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, za Tanzania. Amakuru y'ingenzi nababwiye, mu makuru y'ingenzi nababwiye uburyo abasirikare bakomeye kugenda batakaza ubuzima bukomeye cyane muri iyi mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Masisi. Mu by'ukuri ni urugamba rukomeye, bamwe bari muri coalition y'igisirikare gikomeye ku ruhande rw'ingabo za leta
cyane cyane umutwe ukomeye cyane ufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu buryo bw'uburinzi akomeje gukora operasiyo zikomeye kandi ziganisha ku ntsinzi, aho muri aka kanya bamwe mu bafasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi barimo ingabo z'u Burundi bakomeje gukora operasiyo militaire. Biravugwa ko M23 yaguye muri gakoco ikomeye kugeza ubwo abasirikare babo bamwe na bamwe bacitse barahunga nyuma y'imirwano ikomeye yatumye abasirikare bamwe na bamwe bava mu byabo. Ni nyuma y'uko abarundi batuye ku mupaka bishimira ingabo z'u Burundi zikomeje kugenzura ibice bitandukanye byo muri Kavimvira ndetse na Uvira mu buryo bweruye. M23 kandi yashinje ingabo za leta ya Kongo kurasa mu baturage Ikisangani. Abarenga 14 b'abanyamurenge baguye mu gitero gikomeye kivugwa ko ingabo za M23 zagabye Kisangani nyuma yo kumva amakuru ko zohereje abasirikare bakomeye mu bice bitandukanye byo muri Kisangani. Munyamerika Swent yatanze ubutumwa avuga ko MONUSCO nta kintu imaze ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta kintu iri gufasha muri iyi mirwano. Ni nyuma y'uko Colonel Nanga uyu nguyu watanze ubutumwa bukomeye ko yiteguye kwihorera agaharika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, bisa no byamunaniye biba ngombwa ko bamwe na bamwe bamugira inama yo guhunga ku butaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko urugamba abona ko kurutsinda bigoye. Ni nyuma y'uko M23 kandi yahamije bikomeye yihanangirijwe bikomeye n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kabunambo. Aka ni agace gakomeye. Munyemerere mbere y'uko mbageza mu byo M23 yihanangijwe bikomeye na FARDC ndetse no kuraswa bikomeye, munyemerere mbasomera iyi nkuru igira iti: umutwe FC cyangwa se RC watangaje ko utewe impungenge n'ibikorwa by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC birimo kurasa ibisasu no gukoresha indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bice bituwe n'abaturage mu mujyi wa Kisangani no mu nkengero zawo. Uyu mutwe uvuga ko ibi bikorwa bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ndetse bikabangamira imbaraga zishyirwa mu gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abayobozi ba M23 bavuze ko nyuma y'uko ubutegetsi bw'Kinshasa bushojweho ibiganiro n'impande zitandukanye ku bibazo by'umutekano, ingabo za leta zakomeje ibikorwa bya gisirikare birimo kurasa ibisasu mu bice bituwe cyane n'abaturage ndetse hakaba n'ibikoreshwa na drone mu buryo bwihuse kandi mu buryo bwo kugarura ibice M23 ifite. Uwo mutwe uvuga ko ibikorwa byabereye cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Kisangani, aho ibice bimwe byakoreshejwe mu gutegura ibikorwa byo kurasa ibisasu bitagira abapilote bikoreshejwe cyangwa se bitwawe n'indege za drone, bishobora guteza ibyago ku baturage batuye hafi yaho ibyo bikorwa biri kubera. Umuvugizi wungirije wa M23 ushinzwe politike Delegiteri Oscar Barinda yavuze ko amakuru bafite agaragaza ko ibikorwa cyangwa se igikorwa cyo gutegura ibitero by'indege zitagira pilote kizwi nka drone cyabereye mu kigo cya gisirikare kiri hafi y'ikibuga cy'indege cya Bangkok Kisangani. Ati amakuru dufite agaragaza ko ingabo za leta ziri gukoresha ibice byo mu nkengero z'umujyi wa Kisangani mu gutegura ibikorwa byo kohereza drone n'ibisasu bishobora kugwa mu baturage. Ibi bintu biteye impungenge kuko bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abasivile. Yakomeje avuga ko M23 ifite amakuru yizewe ko bamwe mu bakomando b'ingabo za leta bageze Ikisangani bagamije gukomeza ibikorwa bya gisirikare mbere y'uko bajya ku murongo w'urugamba. Yunzemo ati ingabo z'abakomando zigenda zizana ibikoresho n'imbaraga z'igisirikare, bigaragara ko hari gahunda yo kongera imirwano aho gukomeza
kugana inzira y'ibiganiro, nyamara igikwiye ni uguhagarika ibikorwa bya gisirikare tugashyira imbaraga mu biganiro by'amahoro. Urumva ko M23 iri guca amarenga yo gutsindwa. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'intara ya Chopo bwatangaje ko tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu igitero cya drone cyagabwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Bangkok Ikisangani, ariko nyuma AFC M23 yigambye igitero igaragaza ko cyari kigamije gusenya drone za leta zikoreshwa mu kugaba ibitero ku baturage. Ibi bitero cyangwa se ibi birego bya AFC M23 bije mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi ihanganishije akarere, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na Ituri. Mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye, ibihugu byo mu karere byatangaje inzira zitandukanye z'ibiganiro bigamije guhuza impande zihanganye no gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo bimeze bityo, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuvugwa ku mpande zombi bituma amahirwe y'amahoro asa n'ari kure, mu gihe abaturage bo mu bice byugarijwe n'intambara bakomeje gusaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo imirwano ihagarare, haganishwa ku icyatuma amahoro n'umutekano bigaruka, ubwumvikane bukaba ubwumvikane. Gusa benshi bavuga ko bigoye kubera ko M23 ubwayo itangaza ko igomba kwihorera. Ibi bigatuma rero hagaragara umwuka mubi, ndetse benshi bati ibi byose biragenda bishyira akaga kuri uyu mutwe. Ni nyuma y'uko ingabo za FC M23 zahanganye bikomeye n'ingabo za FARDC Wazalendo n'ingabo z'u Burundi mu bice bya Kabunambo. Iki gicero kikaba cyafashwe n'ingabo za leta. M23 inzira bazibangiye ingata, cyangwa se amaguru bayabangiye ingata uko benshi babivuga. Ingabo za leta kandi zikomeje kugaragaza ko ziteguye guha gasopi ikomeye uyu mutwe. Amakuru aturuka mu gace ka Kimuka kari muri Groupama ya Kabunambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuri uyu wa gatanu, itariki ya 5 z'ukwa gatatu 2026, ndetse no kuri uyu wa gatandatu, itariki ya 6 z'ukwa gatatu 2026, habaye imirwano ikomeye ihanganishije umutwe wa FC M23 n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. FC M23 rero yatangiye kubangira amaguru ingata. FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kwisubiza ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka ku baturage bahatuye avuga ko iyi mirwano imaze iminsi 4 ibera muri ako gace, aho yagiye ibera mu bice bitandukanye bya Kabunambo. Bivugwa ko impande zombi zikoresha intwaro ziremereye zirimo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu bikomeye. Ibintu rero byateje ubwoba n'impungenge nyinshi mu baturage. Abaturage batuye mu mihana ya Ndunda na Kimuka batangaje ko urusaku rw'intwaro zikomeye n'ibisasu byumvikanye mu gitondo cya kare, bigatuma benshi batangira guhunga ingo zabo mu buryo bwihuse berekeza mu bice bifite umutekano ugereranyije. Bamwe bahungiye mu bindi bice bya Uvira, mu gihe abandi bavuga ko bagiye gushaka ubuhungiro mu misozi iri hafi yaho. Umwe mu baturage twaganiriye wavuganye n'itangazamakuru ryacu yagize ati, twumvisha urusaku rw'imbunda n'ibisasu bikomeye mu gitondo cya kare. Abantu benshi bahise batangira guhunga kuko nta wari uzi aho imirwano iri kubera cyangwa igihe iri bumare. Teritwari ya Uvira, kimwe mu bindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, imaze igihe kirekire irangwa n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri aka karere. Iyi mirwano irimo abanyekongo ndetse n'ibindi ifite inkomoko mu bihugu bituranye na Kongo muri rusange. Umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ukomeje kugaragara mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo kuva nyuma y'iyo jenoside. Ku rundi ruhande, imitwe ya Wazalendo igizwe n'abarwanyi benshi bakomoka
bakomoka mu mitwe itandukanye ya mayimayi igamije gufasha ingabo za leta kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ya vuba amakimbirane hagati ya FCM23 n'ingabo za leta ya Kongo yakomeje gufata indi ntera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho impande zombi zigiye zishinjanya guteza umutekano muke no gushaka kugenzura uduce dufite akamaro mu by'ubukungu n'umutekano. Ku rundi ruhande cyangwa se ku ruhande rwa FCM23, urugamba rwabo rugamije kurengera uburenganzira bw'abaturage bose, by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bavuga ko bakomeje guhura n'ihohoterwa rivangura bakorerwa na leta ya Kinshasa, nyamara leta ya Kinshasa ibihakana yivuye inyuma, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babafasha ibi bikorwa byo gusaba M23 guhagarika imirwano nk'uko Trump abivuga. Imirwano ikomeje kubera muri Kabunambo ishobora guteza ibibazo bikomeye by'ubutabazi ku baturage, cyane cyane abari guhunga ingo zabo badafite ibikoresho bihagije cyangwa ibiribwa. Amashyirahamwe akora ibikorwa by'ubutabazi akunze kugaragaza ko imirwano nk'iyi ituma abaturage benshi bahinduka impunzi imbere mu gihugu, bigatuma rero ubuzima bwabo burushaho kugorana. Kugeza ubu nta mibare nyayo iratangazwa y'abamaze guhunga cyangwa ababa baraguye muri iyi mirwano. Icyakora amakuru aturuka mu baturage avuga ko imirwano ikomeje mu bice bya Kimuka no mu nkengero za Kabunambo, mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko haboneka inzira z'ibiganiro byagarura amahoro n'umutekano muri aka karere kamaze imyaka myinshi karangwamo intambara. Dusoza aya makuru, ababikurikiranira hafi bavuga ko niba iyi mirwano ikomeje kukaza umurego ishobora kurushaho gukwirakwizwa mu bindi bice bya Uvira ndetse no mu turere dutandukanye, nayo bikarushaho rero kongera umubare w'abaturage bahunga ndetse n'ibibazo by'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byatumye benshi bavuga ko imirwano irushaho kugenda ifata indi ntera, uwitwa Colonel Nanga na bagenzi be bashobora kwicwa kuko leta iri gukora icyo twakwita operation militaire yo kwica umwe kuri umwe. Ibi bigatuma rero benshi bavuga bati utahiwe ni General Sultan Makenga ndetse na Nanga nibo basigaye bavuga mu itangazamakuru, kandi murabizi neza leta icyo yanga irakigaragaza, yanga bakomeza kwishotora n'abateza umutekano muke. Ni nyuma y'uko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zishyigikire izi ngabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bishyira akaga gakomeye ku bikomeje n'ubundi kugenda bibera kuri ubu butaka. Abenshi bati rero akama 23 kaba kagiye gushoboka. Byashyizweho akadomo. Amerika n'Uburayi byasabye ko ibitero bikorwa byibasira abavuga Ikinyarwanda bihagarara muri RDC, nyamara ingabo za RDC zitangaza ko ibyo nta na hamwe bihuriye, kuko ingabo za M23 arizo zisenya ndetse zigakomeza kugaragaza uruhare runini mu kubangamira abanyekongo. Ibi rero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikira Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byababaje abari ku ruhande rw'umutwe wa M23. Abenshi bati rero ibi bikwiye gusubirwamo, nta muntu uzakomeza kwemera gukomeza kubangamirwa mu by'ukuri n'ibi bitero by'umutwe wa M23. Ariyo mpamvu bayisabye kwemera imishyikirano mu gihe yaba yabyemeye igasubira inyuma igatakaza ibice byose yafashe. Ese koko birashoboka ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zishobora kwemera gutakaza ibi bice zagiye zifata? Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tumenya mu nkuru zacu zikurikira. Ndagushimiye kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza. Amakuru yacu ni mu minota iri imbere, n'ubundi tugaruka kubikomeje kugenda bera ku mirongo y'urugamba. Niba warakanze sabone ni iby'ingenzi kuri wowe, niba warakanze like ni ingenzi kuko Nyagasana gumpera umugisha, kuko ukomeje kudufasha kwagura umuryango mugari tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yibanda ku mutekano, diplomasi ndetse na politiki
politike ku ruhando mpuzamahanga. Nyagasani abane namwe kandi ndabakunda cyane, dukomeze tubane mu zindi update muba ba mbere ku makuru tugenda tubagezaho.